vestito bianco con gli occhi blu, un vecchio vaso sulla TV, nell'aria il fumo delle candele, due braccia rosse, rosse come nere. Al filtro contro la gelosia, una ricetta per allegria, lancia il destino ma nelle stelle, le porti dice solo cose belle. Mamma, mamma Maria, mamma, mamma, mamma Maria, mamma, mamma, mamma Maria, mamma, mamma, mamma Maria, mamma. Nel mio futuro che cosa c'è? Starebbe bello se fossi un re. Aha, mam naopak. Čo je? Łapa. Hej, może byť, že sa oháňam s duchami. A to čo, jak si Ja robil som, také ja som to na beatboxoval. No, ešte raz. Dobre, zelená. Máš tam nejak? Máš tam nejakú digitalizáciu? Máš problém. A potom mi Tak to si zabil. Čo chceš? Ja by som navrhoval zmeniť melódiu na nejakú veselú. A Justinko má tak do boku, ne? Hej, tak on! Tak ma on. Jeho zo mňa zrobte. Hej, ty máš taký veľký hlas, nie? Nie, skúste to aspoň, no. Hej, tak jak má on. Do strany. Počkaj. Tak, čakaj, tak. Tak, hej, ale ak nemáš tu... Peťo! Peťo? To ma skúbeš. Prepač, to je žehlička, to nie ja. Choď ho mi popýtať. A čo robí tá žehlička vlastne? Žehli. Ty Ty sa z nej. Fakt? To je dobre či zle? Čo? Dalo by sa to napojiť na malé repráky, čo by zvládli bas. Potom nepočujem nič. Tam. Tak. Neviem, jak to znie. Au, takto tu malé repráky. No poď. Čakaj, to musíme postup ukázať. Tak, ukazuj. Čakaj. Máme Máme? piškotu. Na piškotu dáme čokoládu, kocku čokolády, Figaro, mliečna, tu v bufete za 60 centov. Na to dáme ďalšiu piškotu, točíš? A dáme do huby. Tvoríme hubu. To sa stane, keď neviete jesť. A líbne.